Audio Jungle. Kardo nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Daithor daihori rong bong khana tawar akile keheng no par pigajok rat kachileng kesungna kedam tangning kan surihini ra kreser kebaning kana hot Karbi Anglong Autonomous Council pen Daithor daihori rong bong khana tawar CPMDK road 43,500 meter pen 48,000 meter upon SOPD scheme pen KACCEM Dr. Tiliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Bay Pio Sajarika Dr. Numal Momin EM Richard Tokbia tumpen long e sompon lo. Bang so long e kisompona hot Karbi Anglong Autonomous Council tumpen kaning jepona tenki. Ningkan suruhinira krener kepen, ningkan suruhinira kreser kebang bong patang ponde jipusi KACCEM Dr. Tuliram Ronghang pen ning jepon lo. Laso hot MP Horen Singh Bay, Pio Sajarika, Dr. Numal Momin, EM Richard Tokbia tum chitong donsi long e sompon lo. Bon takidam tang ningkan po MAC Richard Tokbi KACLong serang hoy ing nidum dat pen non puta Duarbagri constituency along Daithor Daihori Rongbongkhat Dolamara Kohora Bagori lapen diring towar kidam kibang kijoy ki jiaphan non puta kachilam jiaphan awi pinna lapen kidam tang election hot EM Richard Tokbi pen sitami rara phan kachi chagalam thi non arju ponsenang 2 নম্বৰী কাম কৰিছে আৰু এতিয়া আৰু এটা ভাল কথা ব্ৰিজো হৈছে আকৌ আমাৰ এইটো আপাৰ দেইহৰিলৈকে 8 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এছঅপিত দিছে নৱেম্বৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব প্লাছ দলামাৰাৰ যিখিনি বৰজুৰিৰ পৰা আহোঁতে বাকী থাকিছিলে Lapen halapu ratatum kiduk kisung kachichak nangatum pen kaning jipon ki haningkan surhinira cricket homaningkana hot hijok lang suolong nili nang li det penta non puta kaching tho theklong li pusi ningji lasi KACCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC mate EM Richard Tokbi atum Duarbagri constituency araraphan kidam kibang Joy kiji apan prabjin pen towar nang semar piponang ji kalite non MP election ahot ke langnang kok pupusi ningji pon renti athima non ke AC kachari pon CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh beatum kai keta meeting along kaning ji ki inglong alok ta towar pali aji pusi ningji pon wanta non puta Karbi Anglong Tokanuta foundation stone si along tinta ron rep anwet lasi jithira krema puta rata tumpen ningji lapen MP Horen Singh beki ningkan phok choklo sitame non puta lamchak chipa pling play lapen MP Horen Singh beki aprang risim kang tangki oda hota Karbi Anglong kiduki sungki chini pa mesi rada kisung pen kipa jog jia phansi risim kang tang take odunlo sitami non MP ke longa hot ke rada kisung ke boy phan ke tingni det lason le pute rada pharlo kachu jora bang phulo ma puta rada tumpen chithan sai tarapong pendor sing tokbi Karbi Anglong news Kalang nilita mo pensin mo korte kaning desa na khaklo mane tuwar jong si misen proti muni tum kidam kibang sami bugya po la pen school tum sitami kidam kibang sitami tum hanta mane engine sumimi mane akeng tenok tidi na pen gari pe ni kachi thap sitami kostopi kosi la kupila konser ki ja tum sitami nili chuning rilo la so ami misen pen kiban thekje phat na silam nan Sikkim along 4.3 chikli kebang Sikkim yuk somalong pini thang ni phai cricket homani urmia da por bhai plira kri phopor Sikkim yuk somaha waralong 4.3 magnitude chikli kebang penajok Sikkim along aha wararat kama thake sungpon labangso 4.3 magnitude chikli kebang ponalo nonomat ke kithi kijang lapen arenga hu kiso hem Chardon kirung amokha berta ribdun longlelang lasi Sikkim yuk sumalong chikli kibang aputhak non asamalong rialong sitame
labang so chikli kewang jiang ring do tahai pusi kilang tarle batumpen pangdakpon. News report Karbi Anglong News. Kedam tangan ya samsor karpen pacini pona tingsi pinangan na tumapan polis atum nep ingnang ponlok. Kedam tangan ni asam sor karpen ke pacini pona tingsi arta kawi kacipangri kacipangdon pinangan na tumapan polis kinep kangnang pon padolo. Lapusona porahot tu beri district alongta arta kawi kacipangri kacipangdon na tumapan polis atum nep ingnang ponlok. Lapang so kacing nang cek atum nang kacithando na lamke lapuhan lo nitum ki kiduk hektik jo padap ki junji kichuji aphananta awi lasi lapuson kichu junji aphan kiri karlam abang aphan pulis atum nang pon pedet ning duklo athiki kiri karlam abang aphan si ki pondet ki asai jokji ni munmut churu chorek nang koklo pusi pachini pon lapen asam sarkar aphan sodak pen kachuning riki lapu hello labang so kisung pen nang pajok pon wek thapusi pachini pon. News text report Karbi Anglong News. Hamren penta KYF along kachapati dun jiaphan chisik pon bomlo nijang Karbi Anglong Hamren KCS sahin penta dipu taralang so Karbi Youth Festival inding plikebra sirkebalong mesenanong ikachapalong dun jiaphan retnong chingdi nim so kirung king tirkekan hachakekan lapen break jam kachapati ason Charlie pon bom tanglo kedam tangan ingkan ke Hamren KCS sahin pensi ke menaya bidung mate best team chipalong dundo lapen pininga bangke ke cheng sianongwe ke chipalong dun jia phanse chisik lopase ning jepon. News text report Karbi Anglong News. Pate pon bangke renong chindi dolo dak central committee mane mantri pamai bilang mal bening bangke la renong chindi lapen ke nimso gerung lapen ke hacha ke kan banjar ke kan hambi domahi ke kan hambi ka patu kenglong dang ke dam lapen ka kaprek la so dolang la so ta chong ke dam bandang lok banjar ke kan bandang lok keng tiri kan bandang lo lahai da so na mung do la se lang dang fikara sir ke balong ko pima la so dar kena piang ke tum ka banili po so ngai chapate bon bom si tum cari bon bom lo lada ke nijang karbilong pen hen pilo la si hamren na hen penal tum bining pe atuning pining pen asap so ang tang pa thimuchot arkom tum kachisik duma kama tha bon do lo da ke hamren sabion ke da khala hateri pi da khala rong so pilo la sini tum ta ma tha lo hamren sabdevion an ke niyang Karbi Anglong dak se headquarter lo mana teri piadim lo aposil tum ta kama tha pon ke pening la dang figure sir kep resenum sorong aje long ke asi tena mokhata mane kaching wai kama tha pon ke long dun pete babani tum ka sik pon padolo mo ke long ye ka son chi da lo tani tum ka sik bang ke asi tinta la so ka chepate pen ka chepelong phan la pen ke hamren niyang Karbi Anglong da se atiri pilo la so atiri pia phan ke bangyar ni anta nong nam mesen ki pia basi tum ka matha pon lo tum kachapate la dak renong chingdi bangwan lo tata ke central lo diri pamai pan ke bang figure si so bang figure si ho pan pe janon bang thong ke ra phong si dolang non bang thro ko te tum bang figure si bang ke chepate bang ke tum pajudun Sunitpur along ahok hiya tangka biha claim bang phu phan police kinep kangnang Sunitpur district along patumi thang ni phai kri hiniar ni inut ahok hiya tangka ke claim biha ke claim bang phu phan police atom kinep kangnang alang li reading along pen 5.65 lakh ahok hiya tangka longpon lapen labang so munit aphan ke Tezpur district anara munit Madhavnath pusi pangthekpon apithu labang so munit aphan police atompen Sunitpur district additional superintendent of police Birinchi Bora phansi hodai ponsi karju pater tokpon bomlo lapen labang so munit aphan nilitum kinepon longki
Pinangan arni pen nilitum joy pen berta long si pinia bangke neping nang ponong loposi additional superintendent of police Birin Chibora pen ningjipon. News text report Karbi Anglong News. KSC lapen KNC la song hinia tum chelang pet si KNC sa hemalong perang kiamai kipapon. Thang ni phai cricket thomani KSC lapen KNC la song hinia tum chera pet si Karbi Anglong Deputy Commissioner ACS Madhumaita Bhagawati reading Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Assam Governor Gulab Chand Khataria tum aphan ke panong pipin poralo DC reading ke thondam. Alang litum la song hini pin poralo ki pidam nang ko katheki non het jong Assam government pen kipang dakpon jal merit sapothaksi restriction ken pon dobom athe arta ki pen pinan kido piso ken atoma phan posko ek mati pokso ek jal merit sek ateng pen phatte galo beng pon bomlo pu Assam chief minister ahin pen ningjipon Klaso teng pen Assam police atum akapre dim tami FIR register pon pen kinep pon asai deng pon bomlo lasi pinang ana hema soratum ki akisung tami phonang lo la pen ilitum tami theklong lo lasi la song hiniatum lasu pin poralo Assam governor la pen Assam chief minister tuma phan kilunang kok la pen akimang kijong dunang kok ki la puhan lo ajo por pipin pen kinep kang nang dam la pen rong asara tuma phan pachini ni pin pen si la son kinep dam kedam pute KSC la pen KNC atum chidon dun di pusi pin pura lo along chipaklang dun lo Assam government la pen Karbi Anglong district administration atum prabjin pen chal mere chapothak cherok togomai padopon wekang ji pusi pin pura lo along chuning rido Assam la pen Karbi Anglong along phatte ki jangdut ahema sorotuma phan prabjin pen rehabilitation la pen facility hai piponang ji 60 dollar on a ting pen KAC under customary code implement surak nang ji la pen ki jut si ki jong duna bangke rong asar habi pin po la pen lindok po atuma phan jakong pangtang nang ji basi alang li tuma hin pen pin puro lo along jong dun la pen pini pherang ke amai ki pha pon along ning ji po News text report Karbi Anglong News Longate nilitum kathek long lapen kachini longateng pen ajo ta apor pipin pen pena antu pan ke arrest dam deliti lasi through memorandum pen nilitum la songni ka demand tu ke lason ajo banghem dam pen ka arrest bang ke nilitum chedon dunde lapen village aheadman mate gaunbura pan pachin nepin pen lason bengaret ke bade arrest kuriaret ke ilitum kroidunde pula bangeli tum through a memorandum pen chepaklang polo lapen number 1 lo lapen number 2 bangke government of Assam lapen administration district administration atum immediately awareness program bangke conduct nangji pusenili tum through memorandum pen Assam government lapen Assam governor konta tuning ripon lo particularly on child marriage aputhak awareness program bang b sirak nangji pusi nilitum tuning ripon lo number 3 bangke immediately the government of Assam should consider to provide rehabilitation provision or arrangement to the teenage wife and also to their children at the earliest kadok aweta Assam along ri lapen Karbi Anglong rat anda chinilo je penang an Assam police tum keres de penang an a wife mate apisol hai tum ke harassment ba suffering do olo amit ang kya jahab tum ke osomar ta bikrailan so la ha so mar lapen a families atuma pan Assam government tum rehabilitation mate alang tum pan kicho ki jun pencheng lok kapre a facilities tami alang tum pan ki PG pan sinilitum pisirak nangji pusenilitum through memorandum pan pinilitum pachini ponlo
Assam government lapent Assam governor upon. Lapen number 4 bangke immediate establishment of customary court under the jurisdiction of Karbi Anglong Autonomous Council as per the provision inserted in the 6th schedule of the Indian Constitution. Pini governor van pachini kangtung ke lapu henlo de Karbi Anglong arlo Karbi Anglong ke 6th schedule under pinagapot Karbi Anglong long immediately customary court kim nangji pusi pini nilitum through memorandum on pachini pon lo pini Karbi Anglong long customary court kawide da joini penangan ilitum khai soang bong mad schedule tribe angbong kangsai apan adima vidyatlo ilitum kangsai je apan ilitum district administration mate law and order along damnang